Салем, мен каналыма қош келдіңіздер. Ертең мен әжеге пранк жасайын деп жатырмын. Бірінші рет. Қазір анам көріп тұрсыздар ғой. Сындырып қойған сақтымды әже қазір келеді даладан. Соған қазір әжемді шақырып келемін. Ne kalsın? Televizyon görüp oturmayız ama. Ne oldu buna ağabey? Ha? Ne bozdu buna ağabey? Ne sındırdın lan bana ağabey? Dün ne istedin sen ben Muhammed Can'ın tam oturuyordum olsuna. Aynı güzel senin bak. Öyle nasıl bunları mı diyeceksin sen? Ha? Sen sana bunu lazım mı lan? Hadi Frank! Seni sorun Muhammed, yardım edin. Niye yaptın? Bunları tuttun ya mı senin Muhammed? Niye de aynı mı yaptın? Bunlar mı? Bu oldu yerinde. Bunların erkeğin iyisi. Nangan, mana jargan ba, ne mana o'zini jargan ba, ne ha? Qaqonda turar. Ne qilmoqchi qiziq bu sen ajama ya? Shunday. Vaqtni bilsa ya. O'zi o'yinchi sochirmadi. Shunday. Aynan sen yo'qdan chiqmasdan qoldi. Muhammed qizma? Dünya kızını kadar şundan ki hayatın dışında kadınlar. Ne kadar o kadınlar? Hani şimdi urgan var orada gidip urgasınlar var orada cahil kılınlar dedi. Niye bana öyle ya? Әже Франк. Ne kılayım lan? Öşüreyim ben. Öşürmeydi de mana. Көрдіңіз ба пранк? Prank degen ne ol? Өтірік алдайды ғой ол деген. Koysam bolama енді, bassam bolama. Болады екен ғой, жанымды алдыңдар ғой, албастырған. Мен жүрек ауырып өлтіресіңдер, құдай-ақ өлтіресіңдер мені сендер. Не албастылар? Жүрегім ауырып. Мақұлдап атыр мынау, Мұстафа. Қойында ше, өлі шаршап жібердіңдер. Өлі жаман екесіңдер, кеттім мені, қалға барам мен. Достар, мен әжемнен таяқ жеп қалды. Басынан бір дүстіледі. Мен сөйтіп қалсам, маған бәрібір. Әжемден таяқ жебері маған бәрібір.